Good afternoon. How are you? Hey, sister ma. Yay! Ayi o manya yi o fura bro chire ba o mo ba yi. O ma mi won so o ma post na boka na to. Me ba cho meet me ko. Oh, we dem person mi do. Who ya di? Oba de na do. Ye the radiasi. Nice. We dem mi nimu da ba so se me ha o. In fact, mi hu da. Na se mi hu na ma pe wa sem tina ma mi ni odi nkomo. By the way, your friend me chinchina twan. Your friend Franka. Okay, mi fra table. Yeah. Mi fra chuma ya. Won so fra chuma ya. Very good. Uba the whole table me your best farmer me do by here. Uba table dia me ni size me wo buy fuo be 40 acres. 40 acres of yam. Seriously? Yeah, what table. Not a joke. Not a joke. A table maintain just baby I need me. What do you say? No so me yes age money. I don't person ya no. Me per se. Me two by a ton sad no. Let's go there number say me dua but say me yes. Won't me me dia. I person you go to an kwa. Can me go to me yes me go to am from the two mama for. Mama. Me by there wo me farm no hu. Me to me by rest wa. Miss mi wo dente pona afase bon dabreko asobayire me nim bayire wo wiase a me ni bi bayire wo mafom se me ka se me twa mo aton a be take 5 years on ton I have so many na se me bayire na export kwa buchi madam ba ko Canada MC Milo me ho no mo be fa bayire no ma import the ko Canada akoto amabrofo do Brazil. Like that atebu ba ye bi na kwa mi mi abayi na free mafu me bi ni enya nkwala abayi my own farm not the queen my own farm not the queen the tell say me my sidan bi wa enti mi fra atebu na ebe na mi ba kwan mu e na me ka obi ade abebo me kam okay no we ji ba aha no mayi ba ye kwa bebre agum na we say de me de bra mi fiewura na o pa me to ade a cho okay we de if you am din ka be han yan some isi me fie if you run no ona ka me de be cho oh ye ni nkomo kakra ba ye de don't worry ba ye de bebre o be say me kofi na nkoya de kakra nti ka kuma to yem wo de fa first one yen kasa se ba ye nko na wani je ho a forget it so what you say ba ye de obedi ba ye me uba last year 2020 the whole Atebubu district me na best farmer your top by Iran kasa like seriously this year me maintain my position me say nya because this year my sa trem I said we are more than 30 acres I can buy Iran me say so what you say me nyeni pa ko to a u ba te bu am top by Iran ye ya na said you be say making your family proud yeah no be say kuya farming scanim obo manko school na ye farming obo manko school na ye kuya it's a lie I'm university graduate. So what you say? I'm a university away. But Atebubu na me free, Atebubu na me te, Atebubu na wo me when na me mama me papa me nuam me bisua nyina wo. So I have to do something. And the main occupation at Atebubu is the yam farming and maize farming. So what you say? Se me do see my bro for ma. Mama me ngasa be brave. Mama njo number na bibia ni a ye be kasada. So to buy the cocoa and so cotton. So next week with a friend line on me from one I don't want friend me phone me friend I want phone last number is 20 me person next week me load buy a kia me and somehow me nyamu me misika me number do me na want make us by then me go free na me go high na me go to e go me mafom e your power na me
say. Who was saying I no try you ten? Abi me ko say na sister Taba na me say ni chini oh me say na me ko. Sister Taba na ojini chini. Sister Taba na ka ojini chini na ka uncha you ten. Abi sister Taba na me say chini na nkata kwara no so ye. Sister Taba na ho ye. Janko kwaro na so. Boko akwara no ho ye de. Ye de ase. Me di wa chi kura me ba. Yo ene bibia ni a achi. Okay. Ani na wo ye. Me da me nya ba yira adwo wo ten. Say. Fam sika mami. Nyabotre. Fam sika mami. Me say sika nyabotre wo ntie ma no. Who dwane? Me dwane. Who dwane? You ten na mami who be da. Hey. Fam sika mami you say fini so. Kan na wo kasa kan akoma to yo. Me na kura me no kasa manyi sika bebre mu se. Me do kasa yi. Yeah. 1.5. 150 cedis. Me na me 1,005. That's ya bro. Me yanko me di lotto yankwase ya lotto. Enyankwara lotto. Sure banker. Ya frame me say me magimi sika. Me she. Lotto me di What me anya 500 Ghana. Me twala ko cha lotto. Me dem last na go so. Na say me discount so. Me discount na me sika me di. Fam sika mami. Me di 150 million. Me chira fam sika mami. 150 million. Bra, what the lotto you ma busu ani no twan. What's the what? Di machi me call lotto kiosk no me kwa jim sika ye nko me jim sika wi a me do sika ma simple me di wachi na kwa me na enye ne na me say opa akofiem do sika bebre open so ye nko lotto kiosk no na me kwa ji sika na me fa sika na ma simple me nko fie and I'm say if you don't trust me if you don't trust me me nko fie na kwa ji sika na brem yes ye nko hey let's go me ma ji sika na me na gaga masa what is money ya de mo ka mo kasa sa ka ba nkuni ni pado a ya de mo kaka na wo tobu so no me ba na ka dan ko mi prenti o bandi e ka we kaka we du so nam sa no se ka de se me nim se me sha na na ti ka wo tu me ka ti ka ma na ma na se wo me ka ti ka ma na ma na se e wo so die me de ska ba me ho na ma gaga yo ame to ye sure me tu me mi sika wa na so no ko da na ye international credit me no what is it? Me na ma di lotto. Me di lotto.